Ioannis dan nomor kendai dekat barok sau puwei. Kimat ke jura. Jingpynkoit ya balakha matlah. Kajin tohkiot ke Pharisi ya ke Jingpynkoit. Jingpynkoit ya balakha matlah dekat iwe hidup Khana. Jing tohkiot ke Pharisi ya ke Jingpynkoit ke dekat Khana hedulai busau. You say he cured you of your blindness. Well, what do you say about him? He is a prophet. One thing I do know. I was blind. And now I see. What a strange thing that is. You do not know where he comes from, but he cured me of my blindness. We know that God does not listen to sinners. He does listen to people who respect him and do what he wants them to do. Since the beginning of the world, nobody has ever heard of anyone giving sight to a person born blind. Unless this man came from God, he would not be able to do a thing. Matlah mynsiem dekat lai pusan hedul sau puwei. So that the blind should see, and those who see should become blind. Surely you don't mean that we are blind too. If you were blind, then you would not be guilty. But since you claim that you can see, this means that you are still guilty. Kabau Jisu U ya Io.9 balakha matlah. Keseraju kila keleu. Ko nang ikai kapop jono kabalapan kamat lai u kapop jong u hine jong kemi kikpa jong u uja sula jebab emde na kada ke pop jong u ne jong kemi kikpa jong u matlah khnang man pan ia ka boru ble u Nade panyai tre kika jong uta balapha yang agat ba dangdon kasngi. Kamit kanangwan. Night is coming. Haba amdon bala pantre. No one can work. Kapang dangdon aga pertei. Ngalong ka jing sai jong ka pertei. For the world. Ndalong ikaneu Jisula bia kendeu. Bat ula pelong kti ida kata ko umbia. Jesus spat on the ground and made some mud with the spittle. Ula ta eta kti ha ke khamat uta ubriu. He rubbed the mud on the man's eyes. Bat ula ong hau. Khilai pita ela ka khamat ha ka pung silawang kane ka kateng gamut balapha.
Ula sai jela ka khamat. Ula wan pai, So the man went, washed his face, bat ula yu i. seeing. Ki parama janju bat ki His breu. neighbors then Ki pelaju yu i bau krong baro si kata ki layak keli. Kamde mau neu breu pelaju syong ban krong. Don ki barang ong ude ke. Hari ki bepar ki yong em de usu i kum mau. Kum tau breu hu lo ong. De mangakai. Kum do lapat baik ki kamat jang pi ki la keleu. Ula coba breu bakarte ku Jisu ula klek keti. Ula ta ka ha ki kamat jang ngabat ul ong nga kisah siluam. Bap ta ka kamat jang pi. Kum ta ngala lek. Mamare sai. Ngalayu i hudon kila keli ngapte pula coba Jingpynkoit ki Pharisi ya ke Jingpynkoit kila yalam sa ki Pharisi ya uta bala matlah kaski bau Jisu la khala ya kata kakti baru la penpai ki kamar uta breuk la long ka sabat taki Pharisi kala kele hukum no yo ibiang ulai tu aki he had received his ulata ki khamat janga daga kete On my eyes. ngalap ta la ka khamat ba mata ngala ban yo i katukan nengur ki Pharisi long utau bri ulale kane la ban long na uble nama ba rakhe ya ka sabat we pa klong kum no kai unong pop ula ban pen e ki dak ki sim kat kini antara don ngati apa deng jongki kumpai Pharisi kala kali biang tau bri biang ba la pen pe ki khamat jong pi to piseu kum no cepan jo He is a ulong lo tu lupa la coba kirang baju kim ba ban ngai dalele willing to believe. bau ne ula mala bro cikata bat ula ban i menta tar hadu bakila khot ke kimi ke pa tu bat kila toket naki chau ne ude khunjong pi phiong bala kha mala yu You say that he was born blind. te kuno pat ula ban i menta ke kimi ke pa ju ke ba Are silent and nge te bau de khunjong i ban i te bala kha mala yu blind. an re ngem te pum no kala cha bau ula ban i menta ban ngem te bro man bala ban pe ke khama jong kali hi la biang garata unya tu hi kami ke pa ju ke la om kom ne na mar ba ke chat ki krang ba ju ke bala ya su poi lupa bala da unu un pla ba uji su ulong mesia un sa be nak sinako kata kalong kata bale ke kami ke pa ju ke la om la biang garata to kali hi sa ki seng la khori ta ubre bala kha marla Had been born blind. bat long ho ai buram ya uble ngete bau de ubre ulong udong pop Cured you as a sinner. ngam tep la da ude udong pop ne sinner or not. uta ubre ula coba ka we ngatep I was ngalaman la matapan ngayi and now I see. ula le ayu ya phi kila keli kum no la pan pe ke khama jang phi ngala da bia tu ya phi he phi snga ula pai Why do you want te to bale pa phi kwa ban yo se biang le se phi re phi kwa ban long ke saran jang u ke kila tim la la ayu ba kila ong me kan yo saran jang u tu breu But we ni long ke saran jang Moses ni te ba u breu la kre na Moses ya u ta u breu ngem te wat nang no wan comes from. tahu beri ulah coba ane kain ke bapela You do not know tim tim nang nuan re ulah pentai ke kema juga ngite bau ble umsya skor ke nang pop usnap ke beri ke bapurom yo bat ke bale e kamon jugu nado pasang ka pertai empat ju benar badan mano mano bala pentai lepai ke kema jugu beri bala kamala nam dau le ulong na uble unom la ban le e em kela jebab kela lakai me sir diang ka pop dapat me pasang hikaya ni bat kena siap yu sabar ka sinagog From the synagogue. Jisu la yo sngau ba kena siap yu sabar
Ulala pi u baru ong. Pingai ha ukhu nu priu. Utau priu la jubab. Ya thu se yang a u te we ko kan rat kum ta manganduk ngai da u. Jisu lo ong ha u. Pila da yo I yo. Baru de utau pekrana pi menta. Ngai kutrai. Utau priu lo ong pula dem kropa kamaru Jisu. Jisu lo ong ngalawan jangan ka perthe ban penolong yang saing do ru blai. Bagi bala kindup yo I bagi tu bi I kindup bala. Di Pharisi belaya don hanta liu skeu kene bagi kelak liu. Memut bangi rungi mala. That we are blind to. Jisu la jawab. Banda pi matlah. If you were blind, Pinam kit pop ai. Hari nama bapi om bapi yo I ka pop trong pi ka this means sa. that you are still guilty.